Evo imamo Nokia N95, 8 GB. Ima neke razlike od one stare, ne vide se tu sa strane ovi slajderi. Mini USB kao i kod druge, nema utor za multimedia card, tu je postavljen sad infrared. Dva zvučnika s lijeve i desne strane za stereo zvuk, okidač za kameru, multimedijska tipka, plus minus, gašenje, paljenje. Meni. Ja sam sad tu stavio dosta sad tih programa od, ne znam, YouTube, Skype, Google Maps, bla bla bla, internet radio. Što je najvažnije što sam stavio isto ima, Nokia ima Route Me, znači pozicioniranje teksta ili ostalih drugih. Možemo ići nazad. Nokia Maps, opet znači radi. Super. Ova tipka ovdje je za multimediju gdje se može namjestiti šta se želi prvo vidjeti, da li web, video ili ne znam šta vas već zanima, taj video i tako dalje. Isto se rotira, znači Route Me radi na sve, samo treba biti registriran Symbian sa Symbian patcherom. Ovo je Frink, ovo je dosta korisna aplikacija koja se direktno spaja na router i možete besplatno razgovarati kao preko Skype-a ili preko Voice over Internet Protocol, VoIP-a. Bitno je da telefon ima SIP postavke. Evo, to je to. Znači ide u dva smjera. Sad će se ona zaključati. Možemo je odključati. Tako. Što je dobro, jer kad je bilo u onom smjeru, znači kad se potegnula, znači sad je ovako možete koristiti tipkovnicu, tako, apsolutno za sve, za ući u meni, za, ne znam, poruke ili za nešto, i tako. Da.